umwanya ndi buguhe nuwo nguwo shingiye icambere experience yego ntiyobura wenda kubutinze muri ako kazi bibaho, ariko hari igihe Imana izagurutse umwana runaka kamaza n'umuvuduko mwinshi n'igikundiro cinshi yewe n'ubuhanga kwa kundi Imana yahagurukije Dawudi. Niko bizayemera abana bato muri iki gihe batumereye nabi kuri piano kabisa, kandi jewe ntabwo ngiye gutora abacuranzi bazi muzike, mubyumve neza, ntabwo bazi muzike, jewe ntabwo ari byo nagendeyeho. Jewe natoye abacuranzi muri domaine y'umukunga, igisirimba mu gitaramo, abacuranzi b'igitaramo ariko cyane bashobora gucuranga injane ebyiri, pade kariyomperaho niyo yigajiga na accompagnement. Nasanze umucuranzi ashobora gucuranga accompagnement pe akaba umwarimu, akaba teacher wa muntu we, akigisha akakaminuza accompagnement akayinonosora, ariko yagera kuri pad akaba zero. Ngasanga nundi mucuranzi nawe akubita pade neza, aducurangira pade neza, ba mama bashiki bacu na ba kaka cyane cyane n'ingabo cyane baza bafatwa nayo, bakaba bamuha ibyo bafite byose, yewe rimwe na rimwe natwe nyine babusohoka ibicika bikaba, ariko yagera kuri accompagnement nawe akaba zero. Rero si ibyo nagendeyeho, ntabwo naje kubabwira abacuranzi ba pade cyangwa se abacuranzi ba accompagnement, naje kubaha abacuranzi icambere bo muri iyi generation baratumigwa, bari mu mavuga butumwa batumigwa cyangwa se bakubita umukunga kabisa mu gitaramo, ariko twaje no muri accompagnement akaba yogerageza, twaje no muri pad akaba yogerageza. Yewe hari na bamwe mbaha urutonde hano, ariko we agacuranga pade ariko afite igikundiro cinshi, ariko ari zero muri accompagnement, ntaka nosi afite ntako. Rero ndahera kuri 40 manuke turebe uri buze kuba number 1. Uwo nguwo ateye amatsiko cyane, yewe na number 2 kugeza kuri number 5. Attention, abo ngabo baba baremereye, mubatinye. 1 to 5 tiba byoroshe, kandi naje rero munsengere mbipange neza, usibye ko nabipanze neza nta nundi ubazi bano bose, kuko abanapanze hano niju ndawe, kuko nabo ubwabo nabibabwiye, nabo ubwabo abacuranzi tibaziranye, nibya bindi gusa bazabonana kuri media. No, jewe ibihugu byose narabigenje ndabizi, nataramanye nabo ndabazi, nzi uburyo bacuranga. Rero tega amatwi wumve, tuvana impaka mu bacuranzi, kuko ubwabo nabo bagirana impaka, ubwabo hari igihe bazagenda ari babiri bakavuga nguriya ngo azi gucuranga, nguriya ngo ari kundi yondusha. Tegera umva umwanya wawe, n'abayumbe namwe mutegera umwanya w'abacuranzi, ku buryo umucuranzi runaka ndazaza mu gitaramo bitewe na namba tumwana, undi akaba ari imbere yiwe yinjira gutya, muzaba mukuraho uwo ngo acuranga guys, reka some ku ka energy kuko ngiye gutangaza. Ningacagiye cy'amatangazo yo Minembwe, iyo batangazaga le premier tuzari byoroshe. Rero ni mutega amatwi. Nakoze research sanga ku mwanya wa 40. Uwo nzavuga muzamubona hano muri screen zanyu za channel yanyu ya Kado Irakoze. Ku mwanya wa 40 haraza umwana bita Réponse. Murakabona ko kakana ewana biratangaje muri iki kinyejana cyangwa se muri iki gihe, umwana w'imyaka gucuranga keyboard senti igisirimba. Uyu mwana atuye Burundi, sinzi nkamba atuyemo exactly, wenda abanyaburundi muratanga comment. Uyu mwana acuranga neza, naramutegereye ushize akubita pade neza itarimo akajagari, iri flat ariko itari flat cyane, usibye ko hari abahanga bamusumbyeho
wenda yarebeyeho, ariko biratangaje ko kubona uyu mwana ungana gutyo w'imyaka acuranga neza, acuranga nyine amateraniro agafashwa. Uyu mwana rwose Imana ikuzamure kandi igushire ku rundi rwego, aho wifuza kugera uzahagere peti. Bamwita Réponse, ni uri ku mwanya wa 40. Umwanya wa 39 turahasanga umwana ukiri muto nawe bita Mercy, utuye muri Kenya. Uyu mwana ni nkaho watangiye mbere y'uyu mugenzi we Hobuke, ariko si Hobuke kuko yatangiye mbere. Ko ndibuka uyu mwana tumubona twese dutangara, si umwana kuko karacuranga ngana gute. Nyuma aza kuza muri Kenya, adusangayo akaziducurangira nyine, dusanga bya bindi twarebaga bibaye impamo. Rero uyu mwana nawe yitwa Mercy, afite impano itangaje, agucurangira pade neza, nawe ni umunyepade ni umupadiste. Ariko nasaza kagapeti nako akompanyema kayikubita nako nyine bitari too much, ariko kabisa karayinjiramo kuko gakuriyemo ari amabiti ya pade kojana akompanyema fresh mu gitaramo. Umwana ameze neza kabisa. Katugende ku mwanya wa 38. Umwanya wa 38 rero turahasanga umusore, umwana nawe ukiri muto ariko nyine karavyiruka, bamwita Cliff. Uyu bamwita Cliff, murumuna wa Nzungu, acuranga muri Calvary mu rusengero ruyobowe na Apotre Christophe. Uyu mupeti kabisa ewana, nawe ni umupadiste, ari mu jana ya pade, ariko nawe hari ukuntu namutegereye ubushize yakubisa agatouch ka accompagnement, numva ateye ubwoba. Uyu mwana azisenti bitewe nyine mu buryo nyine abijemwo, kuko mu busanzwe yari umuririmbyi namwe murabizi, ariko nyuma nyine yiga senti gihe gitoya. I think so nyine role model wiwe ni brother wiwe, big bro wiwe Nzungu. So urumva rero karajana keyboard neza kabisa. Ubu nyine asigaye acuranga kabisa fresh, abera bakagira gute bagafashwa, kandi courage papa, nawe Imana kuzamure. Ku mwanya wa 37 turasanga umuntu bita Jimmy. Jimmy ni umusore utuye muri Amerika. Uyu mupeti nawe ni umupadiste, umwana cyane ucuranga ijana ya padi, ariko akayikubita neza. Abarizwa no mu rusengero, sinorumenya wenda amazina sinayafata, ariko nakaza kunda gukurikirana rwa rusengero rurimo ba Aime Frank na ba Bitana, sinibuka neza kuko kenshi iyo nkurikiye live yabo abo nibo mbonamwe, wenda nibo mwomenye. Rero uyu mupeti nawe agucurangira pade nziza itarimwe akajagari. Ni uri ku mwanya wa 37. Ku mwanya wa 36 turahasanga Sabune. Sabune rero atuye Burundi. Sabune kenshi akunze gucuranga afite filimi mu kanwa kuko muza muyibona. Ariko Sabune ni umucuranzi mwiza wa pade, of course. Ni umucuranzi mwiza wa pade, acuranga neza, ni ibyishimo, arakunzwe. Ariko nawe accompagnement si cyane tibiraza aracapapagura. Nika kwa kundi kwicana cinyoni yo gitangiye kuguruka, kiza kibanza gakubita amababa, ariko ejo bigakunda kikaguruka. Rero abangaba muri accompagnement baracabagira gute, biracabigorana. Shatse kuvuga ngo niyo pade impamvu bivuze nyine gutyo, urashobora kuyimukuriramo wenda ntitwumve ko acuranga nyine byiwe, ibintu byiwe nyine. So urumva nyine kwa kundi twumva nyine pade yigenderamo, ariko kayigenderamo neza, ariko tutaramenya si pade ivuyemo arashobora gukubita umukunga.
so ari kuri uyu mwanya ariko arakunzwe of course. Ku mwanya wa 35 turahasanga umucuranzi bita Nyarugabo. Uyu mupeti nawe yabaye muri Kenya ariko ubu nyine asigaye atuye hano mu Rwanda. Hari abamuzi cyane muri Kenya. Moja ya gatatu yaracuranze kwa Revera Muzungu cyane cyane kazanaza no kwa Revera Dudu wagiye Canada. So urumva rero nje ndamuzi pe, ndabazi bano bose. Nawe ni umunyepade. Kwanza ushize wenda hari discussing baza bakorana bambangutsi na Bea kuri chano yambangutsi wa wundi mwabonye ni we uyu rero ari ku mwanya wa 35 ariko nawe muri akompanyema ayijana neza byisumbuyeho ugereranyije nabande nabasabuni. Nawe Imana kuzamuri. Ku mwanya wa 34 turasanga Pasi Kavoma. Musoro ukiri muto nawe ubarizwa mu itsinda rya Healing. Uyu mupeti yatangiye keyboard kera ariko nyuma sinzi uko byaje kugenda, yagiye abishiramwe imbaraga nke, ariko Kavoma niko yitwa Kavoma Pasi. Mbere yatangiye sentikera pe, ariko muri iyi minsi byagiye bigabanuka ariko n'ubu yo gucurangira usibye kwa akompanyema yiwe sinzi uko ihagaze, ariko nyine nawe ni umunyepade. So ari ku mwanya wa 34. Ku mwanya wa 33 turasanga pianiste Olivier. Uyu mwana rero nzamuboneza mukurikirana nawe kumva ku acuranze touch ariko itaryoshe nka cyane, ariko nyuma ubu vuba igihe amapade yadutse nawe yahise aja muri domaine yayo. Umupeti bita Olivier tuye muri Amerika w'amarasta gutya ufite imisatsi muramubona muri screen. Uyu twamuhaye ku mwanya wa 33. Njewe nakoze research y'abacuranzi bose ku isi. Tawe nasize. Ku mwanya wa 32 turasanga umucuranzi bita pianiste Ngabo atuye Gidurayi. Abacuranzi ni benshi muri Hangana. Ku mwanya wa 32 twahashize Ngabo. Ngabo ni umucuranzi mwiza mwabantu mwe wa kompanyema uteye ubwoba. Ateye ubwoba kuba muzi baramuzi muri comment muraza kuvuga kuko muri Gidurayi yari abacuranzi benshi ariko nahisemwo uyu nguyu. Hari nabandi nyine nza kuvuga ariko uyu nguyu yiganjemwo. Ngabo rero acuranga akompanyema ariko pade aracamugaye. Kandi ni byiza ko injana zose ugira gute uzimenya kuko nibyo twatugenderaho. Ese injanije ndore ko abayumba bazavuga nti ducurangire pade ku rugero, ugomba kucuranga ku kanya. Ko ari gihe woshumwe n'umushumba uwikundira akompanyema wenda ku rugero yonyine, wenda ukazumva ubashiramo pade mu gihe hagize gute abakristo babisabye. Rero uyu acuranga akompanyema ariko pade aracamugayeho. Ku mwanya wa 31 turahasanga umucuranzi bita Serge muramuzi. Ku mbuga nkoranyambaga nawe yagiye hanyura. Serge rero nawe ni umucuranzi wa kera wanaducurangiye ya Force pe. Serge araducurangiye, ababizi barabizi. Ariko Serge nawe pade aracamugaye, ni umucuranzi wa akompanyema gusa. Twamuhaye 31. 30 turashira umucuranzi bita Musa ni umucuranzi mwiza nawe ucuranga hano muri Karuvari. Muri iminsi ntahacuranga cyane, ubu nyine urumva hari kwiganzamo Cliff muri Munabazungu, ariko Musa ni wa mucuranzi nawe kubitira gitari nziza kabisa ewana ukumva iri hafi kukumena. Azi gucuranga Musa, ariko akompanyema yiwe si cyane. Ni yega arayicuranga ariko ntiri beta meze neza cyane na pad urumva byose warabicuranga ariko 20 nyine mu mapurusa 20 gutyo.
ya ku mwanya wa 29 turashira umwana bita Modeste utuye Australia. Umusore wanje bita Modeste wakayobe kenshi muramuzi, nawe ari muri babandi bazagira gucya bazacuranga bagira gucya. Uyu Modeste mwabantu mwe, Modeste acuranga pade neza kabisa, akompanyema nawe biraho ngaho. Kadutambuke twamuhaye umwanya wa 29 28 twashize uwo bita byinshi ni umusore ucuranga muri Kenya mu itorero bita Grace Tabernacle. Byinshi pade nawe azayikubita biraho kuko araba master gabayo bazabicuranga ukumva ubwonko ko burakurya. Akompanyema nawe biraho twamuhaye umwanya wa 28. 27 twashizeho umucuranzi bita Christian. Uyu mucuranzi abantu benshi tibamuzi, ariko abantu muri Kigali yarabuze, yagiye wenda muri muzike taza kunda kuza mu nsengero zacu izingizi nyine muzi, ariko uyu mucuranzi ni umucuranzi mwiza wa akompanyema uteye ubwoba. Yigeze kuducurangira njewe na pilote navyicaza hari ku Gisozi mu isoko ibohora cagihe mbere corona itaranaza, hari kera za 2000 I think 2019 ninkaho ewana arabizi n'abakristo bo mu isoko ibohora barabizi twari dushize. Ariko Christian rero nawe pade ni ikimuga kuri yo taza icuranga, I don't know why nyina za kubitari kukumva ndibiryoshe. Twamuhaye umwanya wa 27. Umwanya wa 26 twawushizeho umusore bita Jean de Dieu utuye muri Norvege, umuhungu wa Bishop Zicaza, umushumbu uyoboye itorero bita Ensemble rituye muri Kenya akarere Kasarani. Uyu musore acuranga neza pade na akompanyema. Akompanyema niyo aze curanga nka neza ho buki byisumbuye, ariko nyine bitaryoshemo cyane. Pade nayo nyine urumva ni ya mapurusa 30% biraho twamuhaye umwanya wa 26. 25 nashize umusore bita Mugisha utuye Uganda w'ikibogare munini w'igikara ko muramubona muri screen. Mugisha ni umucuranzi mwiza uzukubita base bien sûr, accompagnement fresh, pade aracamugaye. Twamuhaye umwanya wa 25. 24 twashize uyu musore bita Teze yombi atuye Burundi mu Bwiza, ngire ngo mwana ucuranga mu itorero bita Grizo des Âmes yobowe na Bishop Ndera bari Mathias murumuna wiwe. Ubwo nyine nibagiwe Bishop uko yitwa, ariko ni Gerizo murarizi mwese abantu cyane nyine bagiye baba i Burundi. Uyu nawe acuranga akompanyema neza mwabantu mwe, ayicuranga neza Nteze, ariko pade nawe ni zero, ni aramugaye. Teze rero twamuhaye umwanya wa 24. 23 twashize umucuranzi bita pianiste Nzabakiza atuye hano muri Kigali. Uyu mwana gukubitira pade mwabantu mwe neza, akompanyema neza, ariko bitari high cyane nyine. At least uyu nguyu kubandi kubera ko ari giye gukubitira pade ukumva karibeta akompanyema, ariko nyine hakaba nyine kaza umva hari ibirungo bimwe ahagenda agira gute ahusha ningenyo nyine uba watetse ukibagirwa nk'igitunguru cyangwa ukibagirwa kahoho nimba ari hoho chakinani chikidimbu chichatsi cyangwa wenda ukibagirwa kachumbari ukibagirwa nk'urunyanya
ugateka mu mavuta ariko wibagiwe. So urumva rero Nzabakiza arabicuranga byose ariko nyine ntarahagera kuri standard nyine nziza yiwe, ariko nyine ntarahagera kuri standard nyine nziza yiwe mikwiye. Ku mwanya wa 22 twashize umupianiste bita Mukamyi, atuye muri Kenya, acuranga mu itorero rya gospel, full gospel hariya Umoja mu rusengero ruyobowe na Bishop Rutebuka. Ndetse abakristo wenda mwamenya ushobora kuba muzi ni ba Evangeliste Gapapa Stefano. Aho rero niho Mukamyi acuranga. Mukamyi acuranga accompagnement nziza. Mukamyi acuranga pade nyine nawe itaryoshe cyane, idafite ibirungo byose. Ari yaranacurangiye mu ndirimbo nakoranye na Nyabambe mushiki wanje. Nyabambe muririmbyi Nyabambe kuba muzi utuye Kitengera arazwi cyane. Indirimbo twasubiyemo ya Mouse yitwa ngo wasiwe hari igihe tuzagusiga. Iriya ndirimbo twayikoreye no mu ndegu cyane, twari ku musozi. Uyu Mukamyi rero niwe wicuranze. So urumva aragerageza, uyu mwanya twamuhaye niwe wiwe, niwe ukwiriye, nta wundi wari kujamwo ni wewe. Ku mwanya wa 21 twahashize pianiste bita Mugisha utuye Burundi. Ni n'umupapa rubatse. Uyu nguyu ni n'umukwe wanje, nimba atari n'umwuzukuru. Ni umwuzukuru biraho ngaho, ariko icyonzi cyo nuko mubyaye hose, yaba ari kuri madame we yaba ari kuri we. Ariko ibyo cyane sizo nagendeyeho, je nagendeye kuri bya bindi nababwiye. Tisuye arashobora gucuranga accompagnement na pade zojana. Rero umwanya payambaha niwe ubakwiri. Wowe uwo mwanya nyine naguhaye naho ngaho ndahandi. Ukuri imbere nyine akuri imbere. Mugisha rero twamuhaye 21. Mugisha ni umucuranzi bwiza cyane. Mugisha acuranga pade fresh pe. Ni nawe acuranze iriya ndirimbo ya Mutware Merci mwabonye twakoreye muri Kenya yitwa Urukundo. Ni Mugisha wayicuranze. Ni nawe wacuranze ya ndirimbo kandi twakoze dukorera nko mu gishanga gutya mu bigori. Inyuma yawe hari ingabo zinshi zikugwanirira zoherejwe n'Imana. Iriya ndirimbo ni nawe wayicuranze. Mugisha kabisa ni umucuranzi mwiza, ariko accompagnement nawe tibiraza. Tibiraza ariko arabizi nyine byose, ariko nyine tibiraza nka cyane. Ku mwanya wa 20 twahashize umucuranzi bita Mukire, pianiste Mukire atuye muri Kenya. Mukire azi gucuranga accompagnement, namuha 70%. Pade habe n'inota na rimwe taryo numuha taza yicuranga. Aho niho byafiriye. Mukire rero ugende wisubireho, twagwaye 20. Ku mwanya wa 19 twahashize Daudi. Uyu Daudi muvandimwe muzi mumenyereye, uhaya trending muri iki gihe, isengero zose ziramutumira kubera nyine injana yifitiye yiwe ya pade. Nyine niri njana yindi apapa gura haraka bita zashiramwo dan 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 dan. Iriya njana rero wenda nikayizi tuma mumwuriza indege kandi tuyanze tuyigwanyije mu bantu bayikunda nije narapfuye. Ariko rero Daudi ni ikimuga nawe kuki kuri accompagnement ari zero pe, titubeshe. Daudi ari zero. Niyo mpamvu twamushize kuri uyu mwanya wa 19. Daudi uyu niwe mwanya wawe. Ugende wige injana zombi kuko pade uri master yego turabyemera data, ariko accompagnement mu gihe tuzaba dutambuka gutya bayumbe twebwe nabande bandi bakunda accompagnement. Urugero twe na Museveni na ba pilote na babyicaza twodewe banguhindura injana kubita accompagnement sha
ukamwijamwo nawe. Ariko bene abangaba rero uzavuga ngo yewe curanga akompanyemo, ai ukamubona biranze. Ico gihe rero turatarama nyine nta kundi twogira, ariko aho ngaho uracamugayemwo. Niyo mpamvu wakwiye uyu mubari mu bacuranzi 40 se wazugira ngo wowe uraja kuwe n'uyu nyine. Imana yarakuzamuye, Imana ishimwe kandi ukomeze uzamuke nibyo nkwifuriza. Naba bari inyuma yawe yewe bamwe batangiye imbere yawe, ariko kubwo amavuta nyine n'injana yiganje uyu mwanya niyo twaguhaye, ariko akompanyema uracaye upapagura. Kuko numvisha icuranga ariko bitari byiza cyane. Umwanya wa 18 twawushizeho Mbonyi. Mbonyi ni umucuranzi nawe utuye Mbarara. Mbonyi rero acuranga akompanyema biri hagati, pade byisumbutseho bukeye. Mpamvu twamuhaye umwanya wa 18 nuko izo njana zombi hagati kabisa arazikubita nyine ku buryo mwiteraniro ico mwoshaka cyose yokibaha, iyo ryo mwoshaka yoyibaha. Urumva rero Mbonyi yahawe umwanya wa 18. Umwanya wa 17 twawushizeho Marondo, pianiste Marondo. Pianiste Marondo ari muri Amerika. Uyu musore muri kubona ni umusore cyambere wacuranze kera, ari mu bacuranze kera of course. Ugereranyije nyine n'aba ngaba ninjani hari. Marondo yacuranzeho mbere. Marondo twamuhaye uyu mubare wa 17. Marondo acuranga gitari nziza, akagucurangira base nziza, akompanyema nziza, ariko pade iyi nyayo nyine yicaka irunze fresh. Nawe murumva nyine uyu mwanya twamuhaye ni umukwiye wa 17. Umwanya wa 16 twawuhaye Clema muri Australia. Clema muri Australia acuranga akompanyema fresh. Clema ari no mu bacuranzi nabo batangiye mbere of course, kandi wenda keka ko wenda kubwo impamvu kuba adacuranga no kubera nyine murabizi bira bihugu by'abazungu hari igihe nyine bigira umuntu busy, ariko Clema acuranga akompanyema fresh, ikidari fresh, kuko murabizi yagiye azenguruka cyane bamutumiriwe na Musuhuke. Nari mu bacurangiye Musuhuke kitari iteye ubwo. Ubwo jewe mbamvu ndeba mu jana zose tuzi umucuranzi bamushize no ku ndirimbo iri slowly yo mu materaniro nyine mu gitaramo, ko tuturirimbo ndutira zaririmba kwa mutereka hari yagucya ku mato yo ducuranga hari bamwe bonaniko. Rero Clema izi njana zose arazicuranga, ariko nawe ahantu yamugariye pade ni 0. Base nyayo irunze ni buke, akompanyema nyine biraho acuranga neza, ariko nyine bitari too much. Base biraho. Uyu nguyu acuranga ubundi akompanyema na kidari cyane kitari. Aho ni sawa. Uyu mwanya wa 16 nuwawe. Tubari kuja mu mwanya wa mugenzi wawe. Uyu nguyu niwe twabonye ko wajaho. Umwanya wa 15 twashize umucuranzi bita Kagame. Kagame atuye mu Rwanda. Kagame ni umucuranzi mwiza. Uyu musore mwabantu mwe agafite n'agacano mwa musacinge wenda Kagame what? Kagame Bonfise, I think so. Ibisirimba byiwe byinshi biri hariya murabyumva. Kagame impamvu namuhaye umwanya wa 15 akaje imbere y'aba bandi bose mwari musanzwe muzi wenda bahora mu bitaramo. Kagame agucurangira akompanya miteye ubwo. Kagame acuranga indirimbo z'uburyo bwose mu gitaramo. Kagame no muri studio umujanyeyo aragucurangira, kuko hari abacuranzi bamwe bacuranga mu gitaramo ariko muri studio ugasanga sufuri. Urumva bibaho wenda ku bantu cyane ba producer nibo bovyumva. Hari gihe uza wizera umucuranzi ariko wamuzana muri studio bikanga
rero uyu Kagame ewana papa I respect you bro, bitewe n'uyu mwanya nyine twagwaye n'uyu nguyu niwo wawe wa 15 mu bacuranzi bose batuye isi bacuranga nyine injana z'igitara muri ya nzira n'ubundi yaba bamutangiye imbere kumva nyine ni karacuranga nyine uniforme yabo kuko na Paul yaravuze ngo mwigana ni byiza ntaco bitwaye kwigana cyangwa se kwigana iciza ntakibazo. Pade nawe haricuranga nyine kumva nyine ni copy ariko nziza itarimo akajagari bizima. Rero twagoye umwanya wa 12, umwanya wa 11 twawushizeho Ishmael, pianiste Ishmael acuranga mu isoko ibohora hano ku Gisozi i Kigali. Pianiste Ishmael ewana uyu mutipe agukubitira sebeni ugawera indirimbo zino zituje. Murabizi no ministere yacikamwo nicikamo ajya yingi bamwe ba David Kega ya cikamwo nyanjawe. Uyu Ishmael kuriya ateye ubwoba ku ndirimbo kumukunga. Rero nawe akompanye ma Ishmael ameze neza. Ishmael padu isabye yiguha nuko nubwo wenda nyine pade atoyicuranga nyine byuzuye ariko Ishmael sebeni ari 100%. Ishmael akompanyema ari 80%. Pade nibindi komo nka 50. Urumva uyu nguyu kabisa kwiriye umwanya wa 11. Umwanya wa 10 twamushizeho umusore bita Trump utuye Bugande Kampala. Trump ateye ubwoba. Trump ni umucuranzi gucurangira akompanyema ukisiga. Hari none n'izindi jana bazabita za saa 11 imyirongi aza gucurangira imyirongi gutya nicagi to dusirimba gutya ukazawumva uko amushinga umutwe gutya amaguru akaja hejuru bugaca bukama buca ariko yewe kumbuga igitaramo Trump ateye ubwoba. Trump gucurangira indirimbo neza zitonda zihuse zamaganya byose arabikora. Uyu mpeti Trump ateye ubwoba please ndamuzi. Pade arayicuranga uyisabye yayiguha. Akompanyema niyo yiganjemo cyane arayizi kabisa nawe ni nka 90% kuri akompanyema. Trump ni sawa. Twaguhaye umwanya wa 10 nta wundi warukubereye n'uyu. Ku mwanya wa 9 twawushizeho umucuranzi bita Michel utuye muri Amerika. Michel ni umusazi gucuranga. Michel please Michel yaraducurangiye turamuzi n'ubu aracacuranga usibye ko ubu nyine abarizwa mu itorero ry'abanyabuntu gabo mukungasi cyane. Kandi nabwo tuzazana nje nabage nzakora ku nguni zose nzayantora abantu b'abacuranzi nibo maze ejo nzabazanira abaririmbyi abaki gutyo abavuga butumwa abanyabuntu byose nzabigeraho. Michel rero acuranga akompanyema neza. Base ateye ubwoba, gitari ateye ubwoba kabisa. Michel muramuzi mwese. Twaguhaye umwanya wa 9. Umwanya wa 8 twawushizeho Shize Conseiller. Shize Conseiller ni umuhanga. Shize Conseiller ni umucuranzi uteye ubwoba. Shize Conseiller acuranga pade mwiteraniro usabye pade ateye ubwoba. Shize Conseiller umwana je ndamutinya agirishurirwa ritagira abandi bantu. Shize agucurangira akompanyema iteye ubwoba. Shize indirimbo nuko. Shize nono impamvu yaje ku mwanya wa 8. Shize ni umuhanga muri za ndirimbo zose nababwiye harimo ya Merci Nizanje. Uyu mutipe niwe wagize gute wazirikodinze agira na studio ni umuproducer afite ubuhanga buteye ubwoba. Shize ta wundi mwanya ugukwiye tukongera wenda kwibaza ngo se ko banyamurenga abacuranzi babaye benshi
ukumva kuwe mwanya cyangwa se ngo kwita kwatuza ngomve woya uri namba 8 uzikuwa namba 8 wowe urawuzi ya namba 7 kwa uhayizi kama Trezor umuzi cyane nk'umuririmbyi ariko mbere yuko aba umuririmbyi mbere yuko aba umuhanzi yaraducurangiye acuranze umukunga turasara Sikama Trezor yaracurangije mu bitaramo cyane pe Sikama Trezor rero twaguha mwanya wa 7 Zikama nawe producer arabushoboye muri studio akora arrangement iteye ubwoba kuko namwe murabona ahimba indirimbo ziteye ubwoba Yesu Kristo ziriya ni nyinshi murazizi Zikama ni nawe turanzura mukunga wa nitasimama kwenye mnara wanzabakiza Patrick uyu nguyu ni wowe ucuranze muri studio kabisa ni wowe ucuranze urumva ubuhanga bwawe turabwemera papa akompanye Mazikama aracuranga baze cyane aracuranga pade gifite beneyo nubwo Dawudi aririya ariko pade arakudubuye so urumva Zikama biraho nyine mu gitaramo abacuranzi b'igitaramo nyine Zikama nje ndi kuvuga abacuranzi Zikama twamuha umwanya wa 7 umwanya wa 6 twawushizeho umucuranzi bita David nawe hano mu Rwanda ariko cyane yazamukiye muri Kenya cyane no mu itsinda rya Air Force kuko niyo cyane yacurangiyemwo aratuvuvuza David n'ubu ngubu bari mu kubikora bigacika David kuri ubu bari gucuranga mu itorero bita Welze hari ya healing ikunze gukorera umuhuro wabera David ni umucuranzi uteye ubwoba David akompanye marayiguha David pade arayiguha David baze arayiguha kitari arayiguha David twagushize ku mwanya wa 6 niwo wawe ni ukwiye ku mwanya wa 5 aha rero kanongera some ku energy tugeze kuri number 5 kumanuka to number 1 number 5 kwa ishizeho umucuranzi bita Merci wo muri healing ta declaration da kudiskita hano ndaoya Merci number 5 Merci wo muri healing I know why I'm saying this hey Merci healing uyu wacu yatangiye acuranga akompanyema nyuma biza guhindukaho akaja muri pade akaja muri okay ntuzi umenya ahantu mwegeka zose azikoraho no kuvuga ngo ubu cyane tureba gusinjanizi ebyiri ese pade uyu wacu ariko bitanyabyo fresh Merci pade ni sawa harina kandi kabiti ya creatinze kabisa keza gasaze kabisa zaga kubita gucya no iyo agakubise nko muri force kwe so urumva ararenze akompanyema nawe ino nosoye ya indi itarimwo ibindi by'uruhande ari gihaza curangiramo akompanyema muri ako gabiti kiwe urumva ariko agokuyemo no agacuranga gusa ico bita akompanyema urumva rero byaramucitse nyine iyo akompanyema zayicurangira muri ka kabiti niyo mpamvu uyu mwanya Merci uri namba 5 Merci wo muri healing number 4 twayihaye umucuranzi bita pianiste Kofi rero muzamu mwibesha abantu bano uyu mwana ateye ubwoba Kofi niyo muntu wa mbere ucuranga pade ili flat gutya y'umurambi itarimwo amakwe ngo wenda shiremo nk'ibiti runaka kimwe gusa abe yatujisha gusa komeze agara gutya ku buto hari igihe umuntu ashiramo pade ariko gusa kamatujisha komeza agara gutya ukumva ni pade gusa twatuzina ariko uyu mutipe hari igihe abiregera byose icyarimwe yaba ari base yaba ari pade iyi left hand yiteye ubwoba
none akompanyema y'umwana ni isazi ubushize araducuranga i Kampala Air Force ye muri Maranatha mana ya Isiraheli ateye ubwoba ba Nabiru Menge bari barimwo Air Force yose urumva twahuye amare turamwira ati sha wirinde ikintu cyo kujwenguruza hano amapade tuyakeneye ukubita ico bitiki akompanyema Kofi yaratwishe Kofi kundirimbo ewa papa uri namba 4 uri namba ya 4 iyi research twayikoze hafi umunsi wose burira Kofi uri namba ya 4 kuko injana zose Kofi ubwiye Kofi ngo ncurangiriye Kofi yo gucurangira Kofi umubwiye ngo kuramwa amabiti yose ucurangira akompanyema yo yiguha niyo mpamvu umwanya yawe yes namba 3 twawuhaye Aimable pianiste Aimable Juno niko yitwa kuri Instagram Aimable Pad ari mu barimu Pad Aimable ari mu barimu titukaza tu discussinga ku bintu tubona Aimable kundirimbo zitonda nizihuse muririmbyi wisoshirara ku gatuti ngo namucurange Aimable yo mucurangira Aimable akompanyema n'umusazi arayicuranga kuko Aimable kuri pade ni 100% rimwe n'amazera 2 aruzuje ivyangombwa kundirimbo 100% kuri akompanyema Aimable impamvu yahawe namba 3 akompanyema ni nka 90 nawe iryo 10 rero byavuyeho rikugwaho kubera pade cyane namba 2 hano ko biza kugoranara kuko umwanya wa kabiri n'umwanya wa mbere bisaba gusoma ku energy kandi namba 2 twayihaye Moses pianiste Moses sha Moses guhera uyu munsi ugenda ubimenye mu bacuranzi batuisi ni wewe namba 2 biki kinyejana ni wewe namba 2 ikamabwira impamvu Moses pad niwe nyirayo niwe wayizanye niwe daddy pad niwe cyo tugira ama creativity yacu rwose twubaha umuntu wazanye ikintu niko kwiza Moses niwe wazanye pad kubwico kubera ko ari we wayizanye ayikura muri envelope ayikura mu ishashe ayihaba abera turayakira iradufasha twagwanya namba 2 ariko Moses nawe akompanyema twomuha 5% ntayazi kundirimbo izi zisanzwe z'abaririmbyi uyu mwana ateye ubwoba uyu mwana muri studio ateye ubwoba please Moses uri namba 2 namba 1 rero namba 1 bwira mugenzi wawe ngo tegera namba 1 twayihaye umucuranzi bita pianiste Patrick Kavoma tabwira ibintu bitatu kuri Kavoma akompanyema n'umusazi ateye ubwoba icaka biri Kavoma kundirimbo zisanzwe n'umusazi ateye ubwoba icaka 3 Kavoma kuri sebeni ateye ubwoba icaka 4 Kavoma kuri pade kuko ga nubwo yazanywe na Moses Kavoma arayi gukubitira kimwe nabande na Daudi kandi ikindi uyu mutipe yibitseho ubumenyi buteye ubwoba please nta bintu bya commentaire hano yo kuvuga ngo yaye ngo Kavoma niwe namba 1 tubyumvikaneho i top 40 nakoze twayitekerejeho aba nabacuranzi kuri ubu bagihagaze neza bagishimangiye muri kumva badafite kuvaho oya kandi kindi twabikoze twitonze ubwenge buri ku gihe twabitekerejeho nagiye nkora mu bihugu byose bitandukanye bituisi Kavoma uri namba 1 uzi gucuranga
mu gitaramo iyo bavuze wenda murabiza abari Kenya iyo basabye pad kavoma azama kujana kuza bukeye wasaba accompagnement ibyo sinobivuga ibi fanfari bya bindi bya saa 11 imyirongi uyu ni umusazi ateye ubwoba. So guys ndabakunda nshuti bavandimwe mwakoze kunkurikirana kuri channel yanyu ubutaha zongera mbategurire ibindi bintu byiza zongera bibategurire nzambazanira ubwo ico zabahejo ukigira amatsiko kandi mureke tuganire neza muri commentaire aho twaba wenda bibaho mu gupenderera nyine ku muntu umwe runaka ariko tugendeye kuri iyi liste mbahaye muzandike muri commentaire kandi mutange ibitekerezo.